bamubaje kijanye na politike handazi wacyumvirira kya kintu urakivuga ko iki kubera ko bo bahari babona ivyo bamubaje biri simple ari ibintu bisanzwe babikora ta kibazo ariko baza gusanga kurundi ruhande ho atari ko bimeze bamubajije about igituma bo sinovuga ngo igituma Pascal ntibakunze kudukurikirana ahubwo bamubajije bati ngaha muri Tanzania abaririmbyi nk'aba Diamond abaririmbyi nk'aba Alikiba ba Mario ba Jux bazucu banandi turababona bariko bararirimba indirimbo z'imigambwe bien sûr bose barazifise kabisa ba Harmonize bose barazifise indirimbo z'imigambwe wanazipiga kweli kweli bisigura ko igituma yamubajije ico kibazo nuko yagiye ku ma YouTube yose y'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi novuga bari famous bazwi arabura n'indirimbo nimwe y'umugambwe parce que indirimbo y'umugambwe bien sûr nyene uranabibona uravye cover yayo uravye nyene urayibona ati yini y'umugambwe bien sûr arabura nimwe kabisa avuga ati none hiyo kimeze ntiyamubaje ati kubera kimwe bwe mutaziririmba kuko navyarazi ko ba peteri bashobora kuba banaziririmba bagaca bagenda bakaziba hari mu migambwe bakazibikira ntibazishire ku mbuga zabo none nye hari nakantu duhaba tugarukako nk'urunani rw'abaririmbyi bashika 5-6 kandi bose bazwi kuza kuririmba indirimbo mugaca mugenda kwa kuntu nyene ko kugiritama ko kugiritama y'ama views ya YouTube mugaca mugenda YouTube mugaca muyishira kuri YouTube ifise umuforo umusubscribe umwe ndaba tukagarukako rero sabbe bamabaje bati kubera iki mutarimba tuteko turabona timwebwe ibintu byo kuririmba indirimbo z'imigambwe kuja mu makampani y'imigambwe umnyamamazo hariye tubabone tubabone bimeze gute sabbe yavuze ati mu Burundi turatinya politike tabaririmbyi turatinya politike kuko ababikoze bose byarangiye nabi ariko mukomboza aracyakora ndogo yangu kandi werage no kwitoza mu kugiti cy'ubushinga amateka yazi ugabanya akavolime ka beat kwanza kugira ngo abantu batwumve neza nubundi bari kutwumva bari kutwumva kabisa ibintu bimeze neza urumva yuko ari fresh cyane ariko hari yasabi kuvuga ati yavuze ati baratinya abarinje baratinya politike aka kantu gasiguye ka Mr Fulgence kuyitinya n'ibintu byumvikana nta utayitinya ese barayitinya kuyitinya duherutse mu myiyamamazo yo kwitoza hariya abashefu bacu bo mu masite mu makarti ese wabonye barayitinya urazi Gadrizi bariya bashobora kuba bikora kubera ko babaye invited kubera ko izo ndirimbo nta wuzi uko bazikora mbega barazirihigwa cyangwa barazirihira okay mbega babanye gute n'abarongoye bari connected ku buryo bashobora kuza barasangira ivyumviro kugira ngo muri entertainment industry baba bariko barahabemwo ariko haraboneka investment vuye muri guverinoma ahozamwo ibintu byinshi bisaba n'amashuri menshi kugira ngo dushobore kuba twotora igituma batabizamwo ariko ahanini ibintu byose bijya ni communication ariko njena ahubwo haba ku baririmbyi haba no kuba nye politique hoba hari connection ariko je nama nabivuze ntushobora kuba uri umuririmbyi ukaba utigera ese igihugu uko gifise abagitwara wibaza ko uri umuririmbyi uri star byarabaye rafu wapase hariya umustar agenda kwinjira ahantu bugaye ngo ni star Mr Celebre hariya utegereza kumenya ko hari abantu bagutwara utegereza kumenya ko nimba uri kuragenda mu ijoro hariho umutekano hariho abategetsi kujya kuntu ufise baza bakakubwira bati tunga agakaye ko mujyango hajya shaje ubusanga n'abaririmbyi batigera banakitaho kajya gakaye yes abastare none
sanga batigara banakitaho ngo bakagure utegerezwa kumenya ko hari abagutwara ukamenya mbega ni kwa kundi usanga n'umuririmbyi usanga atazi n'izina rya de quartier wiwe atazi n'izina rya ministere imutwara atazi n'izina rya ministre atwara ministere wotanga usanze muhuye hana kakobaza ati mbega ati je uranzi tinitwa Sadbi ati Sadbi nibiki ngasanga na de quartier nawazi aho bariko barayagana de quartier ati mbega je uranzi nibanyita Sadbi tinsawa rega Sadbi kibona giheje uti hena ningene ndamutsa nk'umuntu asanze nawe cyamaze neje uranze tuyasinda kuzi aho yo namufungisha bora kurumva muri shige bariko baravuga nk'abatazanye kandi aho bategezwe kumenya kuko umwe n'umutware wa wundi ni ariko ibyo urumva sinibaze yuko hari umuririmbyi ahantu abatazi chef de quartier wiwe ariko bibaza ko ari kubera iki none abaririmbyi batinya politics ni ibintu bisaba amashuri menshi bisaba kuyumvira cyane bisaba ubwenge bwinshi bisaba n'imikenyero myinshi mu buzima muri make ntibizi abaririmbyi ntabwo ari icyo ndi kuvuga amashuri menshi ubwenge bwinshi imikenyero myinshi n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko si cyo basabwa bobo abaririmbyi si cyo basabwa ahubwo basabwa gukora campaign bakamamaza hari ikintu yagarutse karavuga ati benshi iyo babigiyemo baca bazima ariko mu gihe mu bagirani hariya baguma kuri top baguma kuri trend hano rero biraza gusaba yuko bano bagenzi bacu ega kesho y'amashure siyitimo umuntu haba incabwenge ariko birasaba yuko ugira kandi kantu kaza gufasha kugira ngo uze kumedita ku bintu uri kurajamwo unamenye n'ukuntu nza kubisohokamo bariya bagenda gufasha umuntu kwiyamamaza urabyumva uwabahamagaye nabo bakeneye iki abakeneye community y'abantu bagiye batandukanye ubundi kawaida usanga haje abakuze gusa ariko iyo uhamagaye umustar haraziramwo n'urundi gwaruka rukaza kuvaho hantu gumvise ibindi bintu rutari ruzi nico gituma rero aho oya bisabamwo n'ubundi bwenge bwinshi nakubwiye hari gihe wogira gutyo ugasanga ugiye ujyanye n'udafise ibyiyumviro birashye gaco usanga babafana bawe arabaroze mu mutwe nico gituma aha biza kumusaba kubanza kumenya mbega umuntu tujyanye mu myamamazo afise imigambi nyabaki ni imigambi y'iterambere ry'igihugu ni imigambi za korohereza bene igihugu nico gituma rero ari hahandi nyene bizira intuzeye ariko kandi icyo nosaba Fulgence ariko kandi hano umuririmbyi abana cyane ashobora no kwegera batwara akababwira ati bibenze kunuku hano harasho abanyepolitike barashobora kukurondera canke ukabarondera ariko ni mu gihe uzi icyo ukeneye kandi ufise umugambi muzima nawe nico gituma ibintu bya politike ntawo bijyamwo cyane ariko bategerezwa kubijamo kuko bategerezwa gute nega n'abantu nk'abandi kandi n'abantu wumva yuko urazi impamvu babitinya we yavuze ko benshi bazimye ariko impamvu bajya bazimye bivana na angre binjiriyemwo sibyo umunsi hari abantu bakoze ibintu kugira babihunge basobwene igihugu mu bindi bihugu izi ni inkuru benshi mudashobora gupfa kumenya uko nyene barabizi hariyo abatabizi niba abantu usanga muri Facebook bako uraza bandika comment turi commenter tutagira umutwe n'amaguru ariko bino ni ibintu nyene bisaba kuba ubifitiye ko amakuru yizewe nico gituma rero ariko reka nsabe abaririmbyi bacu icambere kwanza banza ugire imimenyerano na oya politike nemenyerwa kimimenyerano ntugashiremo oya urabagira abagenzi kumenyana birakwiye pana kuba abagenzi niga ukabasaba imibonano waretse ko ubundi muri business atakimenyana kibamwe bo ndabizi abaririmbyi rero bibuke yuko hano hantu baraza kugenda bamamaza igihugu sivyo ariko naho hari ikintu baza gukenera nico gituma hano haza kuzamwe impande za bose haba ku ruhande rw'abaririmbyi ariko kandi wibuke yuko hano umuririmbyi atopfa kwidombora ngo ndagiye ahubwo hariho abandi bantu babijejwe bagira gute babibasabira kirwa basata nukizi
ndakizi sawa nimba ukizi woba urumva amakuru kugira ngo bage baririmbyi bakore ziga ndirimbo ingene bigenda amikare de musicien natwe hanini mu biki bibagiye kuba yagiriza yuko kuva nk'abariko baratwara muri kino gihe kuva bajyako nivyo hariho ivyo bamaze gukora kandi bizima atariko mugabo nabanebwe kubera ko ngo hariho ngo ibindi bintu abaririmbyi bakenera bana bakeneye niba babone muri ivyo bintu ntibanabibafashe byumvikana yuko hano ni ikintu cyavuga ati hajya abarongo ya mikale baragenda bakavuga bati nibi bugira twige ko bafasha ibi nibi none rega nibivuze ko bari abategetsi batabizi barabizi ahubwo ninde wagiye kubabwira ati buga ibi nibi byogenda ukunuko ariko twibukanye yuko no mu bushikiranganje bw'imico kama ugwaruka ndetse n'akaranga basabwa nabogira gute kumenya ko hari budget y'ibintu by'ugwaruka yabonetse kugira ngo ibintu bishobore kubona byo bujya mu buryo tubigiye muri twona bimara ubundi nyene hari ya Sadbi yagarutse avuga ati Harmonize igihe dukorana hari ya muri Afro East yari muri Afro East ego muri Sweden twari dufitaniye projet yuko dukorana indirimbo tariko byarangiye tutayikoranye byarangiye ndose contact cyangwa ndose imemenyerano ikimenyane na Ibra abantu dukorana birangira ari we bakoranye yavuze ibintu byinshi hariya nace nibaza nti Fulgence ese uno munsi Ibra ko atakiri muri Konde Gang ama bakaba bakoranye indirimbo na Sadbi ese bigiye koroha ko Sadbi asubira kwa Harmonize none ya project yibandanye gamuta Drizzy kuri kino kintu ari kintu Ibra yigeze kuvuga hivi tutarajie kuona kolabo zozote zile ambazo Ibra atazifanya na wasanii hapa nyumbani awari kuri airport we yavuze yuko mu gihe business yakurikijwe nkuko bisabwa bade weji uno munsi ari tayari gukorana nabo no munsi turashobora kuvuga yuko Ibra ta management afise anayo oya gang nyene team nirebo ni team yiwe none se bariko barakora ariko urumva ko biba byoroshe gukorana collabo nawe ariko kuna misingi ambayo kila mtu inabidi agire gute aifuatilie na aiheshime aiheshimu byumvikana yuko hano hantu haza kuba hakenegwa ibintu nyene byo kubutahura mbega turi muri business byumvikana yuko na Harmonize bashobora gukorana mu gihe bahurije ku byo burumwe asaba canke burumwe asabwa birumvikana yuko ngaha rero ni ibintu by'ibiharuro gusa batekenika tayari wanaenda kabisa nuko hariya havuzwe ibintu byinshi kararyoherwa hariya kabisa mu gihugu cya Tanzania ibintu bimeze neza bamaze gukora kuri na nimwe bamubajije bati kandi kantu ntogenda ntavuze bamubajije bati ese about promotion y'indirimbo zawe kumenga hari abajournaliste bidoga hariya mu Burundi ko woba utabaha ibiganiro woba udakorana ibiganiro nabo bimeze gute reka gukorana ibiganiro nabo ahubwo ara investing muri iyo promo yinvest afisemo budget ingana gute kugira ngo promoting indirimbo ziri hano mu Burundi bamubajije bati indirimbo Kirisese warayikoreye promotion media tour ngwego ngo nakoze Sadbi yarakoze media tour ya Kirisese we kubesha ni icyaha yaraje hano kubwa Kirisese gusa bon uyanyishyura yego canke oya ntiyigeze aza nga sawa agiye kumasamiriza ngahe nani kundirimbo Kirisese nta samirizi nimwe yigeze ajako mugabo yishyuye ngo yarayikoze promo kumasamiriza mwamwe ikindi nacaca avuga ati gukora promotion abundi bon tiko turagerageza gukosora ni cyangwa navuga nti iyo uri kurakora ikiganiro kuri media nkijya be careful wumve ko tuba tutegereye kumva icyo uvuga mbega icyo kintu uri kuravuga kiraza kutumarira iki hari cyane Sadbi kuvuga ko yakoze promotion ya media tour ya Kirisese bon ntayo yakoze bien sûr hama kuvuga ko ariho amaradiyo amwe apangira gukora promotion uno munsi
ayanda kuri iyi projet kuri iyi ndirimbo ayanda akayapangira ku yindi ndirimbo ivyo navyo nibaza yuko sinumva ko byo bari byiza parce que gukora promotion kwanza wategerezwa kumva uri fier yo gukora media tour umuririmbyi nka Sadbi sinibaza yuko Sadbi bahora bamusaba amafaranga kuri media tour bien sûr uno munsi ari abana bari ngaha hanze barindiriye kuronka barozi yuko gutayamusaba ari kosa abundi nyene ni naco gituma cyamvuga nti ku kintu yavuze urashobora gusanga hariho amasamiriza mwamwe agiye kuzaravuga ati Sadbi kuri iki kintu yavuze katugiye kuzana natwe turamusaba amafaranga ya promotion turamusaba amafaranga ya media tour ku kindi kintu yavuze ati biragoye mu Burundi biragoye je muri nka Sadbi ndiko ndaba international ndiko ndakora kugira mbe international biragoye cyane ko nokora promotion ku maradiyo kuko amaradiyo yumvikana mu Burundi honyene niko yavuze niko thank you so much nuko woni Sadbi twavuga byinshi niko bimara hari akagenda gira ubuzima bwiza Zanzibar hari ya Rachad za Dar es Salaam kana subira gutembera atandukanye mu gihugu cya Tanzania kugira ngo bigende neza cyane ariko urumva yuko ari kugira ngo nubundi ibikorwa bwenze kugenda bimenyekana hagiye hatandukanye iyo ujabutse hakujya biratuma n'abari ngaho ugerageza kugira ngo bamenye uko ibintu byifashe muri rusange.